دم باش بینرین بارس خوشحالین جارکادی امو هنگش نف اکودو جبوی پیشکش کرنا برنامه اکیدی ادگل کاندیدا زور هجا کاندید ایمان عبدالرزاق کاندید هف پیمانی کردستانی جماره 26 البازنه 3 آکره شیخان بردارش و تمان دمدا اندام و سرکردایتی و ایکتی اجتماعی کردستانیه پشتی ام وی فیچرید بینین ام دی وگرینه و بو تمام کرنا برنامه و بخیرهاتنا میوانه ام وگرانه و بو تمام کرنا برنامه ایمان خان تو گلب خیراتی سر چاوا افروکا ادویدی داره دا تمام دم دا حوالن هجا هینجی گلب خیراتن و ارگکی مازن بر و هوا ام مازن کرین هیم خیراتن سر چاوا ایمان خان مدویتن ام جنابیت بنیاسین دنگ داریتا جنابیت بنیاسید بوی که بزانیتن دی دنگ خودتا که بله زور سپاس کاک بلبل بخیرات نوان گنجت هجات کم بوی در فتجی از ایمان عبدالرزاق کاندیدا لیست پیمانی کردستان بازنه 3 آکره بردرش و شیخان جمارام 26 هکر هاتو متمانا خلک بدست خوبه اینا و از چوم پرلمان عراق که از بما پاريزه روان پرلمان عراق و برافانی جما فوان روا بکم او لچارچوب دستوری دا و بشن پیتر خدمتا گل ولات خوب بکم. بله برنامه لیست هفت پیمانی هکر جنابت بومه بجید و تمام دمدای کاندیدا جماره 26 کو ایمان خانه هکت بومه و بینه را دیار بگه. بله بالتأكيد وكان بحث برنامج لسه وبيماني بكاين أكيد أمجد أوي برنامجي كنت بيش عند البرلمان العراقي دي أو بيتن أرمان جماد أو تطبيق قوي برنامجي بيتن كو أوجي إكرازية وخدمات جزارية وموتشايا وبوتشايا وقالك بابا ديتي جريداي وبريما كردستاني و كو أول دستوري هاتي نفيساندن هر چنده كو أمجبيرنا كاين كو ميجوي شاهد سروية چنده كو رحمتي برئيس مام جلالي ورحمتي ناو شيرواني قالك سركرديكو او بويناكو او اللي دستوري دو دس نشان اوان او دستور داناياجي لو ما امجي دبينا سروي ريبازي بينا كود برافانيه جوان ما في الدستوري كاين كوب كافيتات خدمته هريمه كردستان ده زور گرنگه ام دهين سر هل بجارتنين پیش وقته ين انجمن نونرين عراقي جناب تزانید کو هشته سالک بدرسته حمایه بو هل بجارتن این عراقی انجمن نونرین عراقی لی هل بجارتن هاتنه پیش خستن یعنی بجین اینانه هر و سالکی بوی که کو سیاست کادی یعنی بجین کار کی خدمت گزاری کادی کویته برسینگ خلکی چند گرنگه اف هل بجارتن پیش وقته بینکرن او دیشین چه گوران کاریا کن چون کو هل بجارتن هات ندرس کرن کو گوران کاریا چه بید ارید هل بجارتن پیش وقته دادید تشتک هيتا قران كاري كرن بله وكان بحث هالبجارتنت بيش وقت بكاين طبعا باش فراغ كاين هات بالتاكيد نرازبونا شارع عراقي بشكل قشتي كو اوجي نبونا وضع مستقر عراقي كو لو سياسي و امني و اقتصادي و اوريشت قالك مازنها بون العراقي البطاله قالك مشابو جنج ريجن سر الشرعي كو اوجي ايكش مطلب الشارع العراقي بونكو
اذی حکمرانی به تا گهرم که ببیتا حکمت هاولاتی بشت خدمت هاولاتی عراقی بکتن لو ما امجي بشكين في عراقي كان وضع عراقي نباش بيتن مستقر نبيتن دي تأثيره سر هريما كردستان جيها بيتن لو ما اف بريارا هالبشارتين بيش وقت هاتا دون كوبه نكرن دا قرانكارية كل سياسة عراقي بهتا كرن وحكمتك رشيد بهتا سر حكمي بتا حكمتك هاولاتي كبيتا خدمت هاولاتي عراقي دا زور گرنگ او خو گرنگی هلبجارتنا چه ده ایمان خان چوا بیتن هلبجارتن بینه کرن کنگی گرنگ کو اف هلبجارتن بینه کرن آیا هر ولاتک بیدوی هلبجارتن بینه کرن یانجی هندک جارا چید بیتن هلبجارتن نه کرن تنی بجین گلجا اوسات ده دیار کرن عمری وی حکومتی هاتا دریش کرن هوجي هلبجارتنا ناكت يانجي جرنجيا هلبجارتنا قالك البي ما زنتركو تني موابو بتدريش كده بله كاك بالوكام ساعت كاين طول حكمتك دوبي طول ولاتك بي او ولاتي ديمقراطي بتن ما في مروفي هبيتن او ما في الدستوريه هولاتي كو بين جبا جكرن اكيد يعني حتى هلبجارتن جينا نكرن زوريه طبيعيه چمكي هر كسك لتشارچوف الدستوري دو حق خوات جريتن بتفينو كاتن هر چند انتخابات هر بهنا كرن بل وضع نخوشد بيت وضع آرامي وضع اقتصادي امني آبوري خلقنا مرتاح بيت اكيد بريارت بيش وقت هدنا دون كو انتخابات بهنا كن كو اوش دا بكافيتات خدمات هوالاتي دا جيانا خلقه بيخوش ببيتن بله هين وكو ايكتيان اجتماعية كردستاني هوا چند بيرو باور بهلبجارتنين پاک هيا چونکو هلبجارتن هيا تيتا کرن لی تنی وکو چارچو ویانم بجین وکو وینه هلبجارتن تیتا کرن وکو پوستر و حلاویستن و ناو و اوه هلبجارتن تیتا کرن بس ایکتیان اجتماعی کردستانی چند باوری پنده هیا که هلبجارتنین به آریشه هلبجارتنین به تزویر هلبجارتنین رکابریه که پاک و بیگرد بین انجام داد بله اكيد امواك ايكاتين اجتماعي كرسا ام دائما قال هندينا كوكي انتخابات هنا كرن كو انتخابات نزيه بن حتى جواك ديمقراطي دو بهتا كرن راست قالك لانن حزب السياسي هبن باش دار بنت وي هلمتو هالبجارتني دا بس يو بيت فيت كاتن كو بارامي بتشي تاثرك بتندو تيجي بتن بكو مروف شكاندنا لايك سر حساب ولايك دي بتن چمكي داري خويا شيرين نيشا خلكي بداي خلكي بعام خلكي عراقي خلكي كردستاني جي كو ام ولو ما ديفون هالبجارتنا بكاين داخلك بآزادي بتشتا سر صندوق الدنگداني ودنگ خوب داتا هر حزبكاوي بفيت هر كانديداكي بفيت دا صباحي او كانديد ببيتاني ناري راستقينا خلكي آزاد افروكا لازم ام ريزل بيرو بوچونت خلكي بگرين آزادي خلكي بگرين مافي خلكي خلك جي آزاد فروسال بجاتنه بچی تسرک دیری تندو تیجیه بیتن تو نابینی افروکا الهرم کردستانی لایان هیا کو تنی خود بینید و تمام دم دا کو جنابتا گوتی تندو تیجی جی بلکو تیتاب کار اینان بلکو حتی آخفتنین نشرین جی بلان بر لایانی دی تینا گودن اوش چه هاتیه؟ بله اولا جي قبول كرنينا چه حزبك خوب كردستان بملكي خوب زانيتن چمكي كردستان مالا همي كردايا حقي هر كسكي و هر حزبكيا بآزادي دو كردستان دا بجيتنو ما في تويد في كردستان دا تاين اوا غرورا كمازنا بو حزب غريداي او في وان قصا ترشت اسا شارعي دا كول هولات كردستان كتكون آرامية كون راحتيك بفديار بكتن بله وقت اكتن اجتماعي كردستان مباري بديمقراطيتي هاي ما في مروفية هاي آزادي را در برينه هاي لا ما ام دائما تأكيد كاين كو ام اكتن اجتماعي كردستان ما مجوا كا ديرو درجة هاي ام حزب شهيداينا ام دشاري بو حزب شهيدان كاين كو ام نهلين كو هيج حزبك بو ما كما تيب دانيتن ام جي خونا دينا بچه حزبا و ام ساحج بو چه حزبا چولنا كاين گرنگه ایمان خان ام دی ویدمیدا بحث هف پیمانی کردستانی کین اود ناو بین ایکتیان اجتماعی کردستانی و بزا و گوران هاتی انجام دان اف هف پیمانی چند گرنگه پینگاوت خوب گهین تبنجه چنکو برینو که مدگوتی هف پیمانی یا هاتی کرن ویگاوه امی تیداد جین کاندید هات ندیار کرن اوروکت بیتن خلک که الجاده جی نزانید که ایمان خان کاندیدا
بزاوا گورانه یا ایکتیان اجتماعی کردستانه امید بیجین یا هف پیمانیا کردستانی چند گرنگه هف پیمانیا ات ریچکین خوین درست را بچی تو بگهیت آرمانچی بله بالتاكيد ام بحث اكريزيا نوف مالا كردت كاين بله شوي بابتي كو ماجي افها فايمانيا بيك اينايا كو اوجي اكاتين اجتماعي كردستان وبزناوا غوران كو بينغوفا كاباش بو جيلاي اكاتيفا كو درجه فيها فايمانيا فاكر بو بلكي بو جلك حزب الديجي بله بل بخوش بختنا وقت بزناوا غوران هات نوف تحالف دا بله وما اف فايمانيا بيك اينايا كو دسوي اوجي بيتا دل خوشكرك ودرجه بيتر فكتن حتى كرنبو في فون انتخاباتا بس بو باشاروجا بو انتخابات بهلجي بيتا دل خوشكرك كو آرامية بخوبة بقريتن وخلك دل خلك مرتاح بكتن هر چند دامت زاني يعني انتخابات برينو كاجي وكم دبيجن السليمانية كو كاتب تنه بلستكت هاتخار قرام بلستكت هاتخار هفركي جلك هبو عالمنا مرتاح بو چونكي خلكي باجيرة كنا يعني حتى تنوف مالك إذا احتمال أو مال هندك قرام بوينا هندك كاتب بوينا حزب جدا بوينا أفا يعني ولا كريا كود اللي خلكي كنا مرتاح بويا إكريزية تنوف مالا كردو بردو بلافا بويا لو ما يعني أم بتبينين آرامية كبخوفة جريدايا الفون هالبجارتنا كو أوجي أفان هالبجارتنا كو أف بيمانيا بيك هاتيا إيش الله أف بيمانيا جيبو فيقونا غبل كيب تنينا بيتن صباحية أم برا بغداد أكيد أف بيمانيا برفرحت اللي هتن بلكي نلقى الكرداب تنجي بلكي قالون وحزب دية السياسية العراقي أو جي كرداب تجاجبيني كو أف بيمانيا البغدا دي بيتا هف بيمانيا كردي جشتي نكتني هيزك الفيري بابتك بورجيتن هيزا كاديل بيره هني نفياوي بابتي بكت يعني اول نبتني بزاوا غوران ويكتين اجتماعي كردستان وقت بيتن بغدا راست الفيري نهف بيمانن همي ليت بغدا تشتكي دي هي واقعك ديت بيت الويري همي هف بيمان بن بله وكان بحث بغداد كاين اكيد قليله شارع السريه همي كشت ما هرم كردستان افروكاد البغدا بندش او شرح تكرن البغدا تكرن كو او موافق دستوري ام دسخوفه بين لا ما ام اف بيمانيا اكيد ام ده هول همي هولودين كو اف بيمانيا برفرحت اللي بهتن بجه كرتي هستر اللي بهتن هكر بيستر بو ام دزيتر شين و بقول في قوس يبدا من اف بيمانيا دي اون هكر هاتو نافينا ايكتيان اجتماعي كردستان وبزاوا غوران مازنتر لي نهاد بجه كردي البغدادي بيستر اللي هت الفيغافي بالتاكيد نا يعني امد بيجين هكر اف بيجها برفرحتر اللي بهتن بله وقالك لو اني سياسي كردي بخوفا بقريتن اكيد دي ام بهستر بين يعني دي هالويستما بقوة تربيت ام دي شين بيتر دفاع جماع في خلق خويا كردستان كاين لو ما اميدو معها ام دي سر هندي كارجي كاين زور قرنجه ام دي هندك حوالا ورقري كل فيريت آمادنه بیتن هندک شوانا بسیار الجناب تهبن ام دی مایکی دینوی هکر حوالا کی بیتن بسیار کی بکتن حوالا کید ویا مایکی بدف برادری هکر ازیت نبی کرم کم جناب تهبن یاسین جی آزاد سورتی بله کاک آزاد والله دست پێکێ دەستخۆشیە بەرنامەیان گوتکەین زۆر خێر هاتنە هاوار ئیمانێتکەین کاندیدا ژمارە 26 یا لیستا پەیمانیا کوردستانی و هیویا سەرکەوتنی بۆ دخوازین ما دوو پرسیار هەبوون پرسیارەیەکێ ئەوە ئیمان خان ئاکرێ ناوچەیەکە وچی بێن گەشتیاری و یا قەدیمە ئاکرێ ساڵە 1977 یا بووە قەزا حتانوکە ئاکرێ گرنگیەکە وەتۆ فرژلای دەسەڵاتی ڤەلێرە پێی نەهاتدەدان بەرنامە ئیمان خانێ کە چۆ پەرلەمانێ عێراقی ئینشاءڵڵا دەچیت بیت بۆ ئاوەدانکردنە ئاکرێ و بۆ هەندێک کە حتا هەنووکە بەسیترین حەقی ئاکرێ ئەو بووە ببیتە ئیدارەکە سەر بەخۆوەکی هەمی باژێر و باژێڕەدیە کوردستانی هێنووکە بەدەستخۆ هینای ئەو حەقیش بە ئاکرێ نەدایە یا دوێ بازناسێ خولسێ قەزایە ڤەدگریتن کە ئاکرێ و بەردەڕەش و شێخانە ئەف ناوچەیەکە دەوڵەمەندە بە بەروبوومێت کشت و کاڵی دێ بەرنامێ ئیمانخانێت چ بیت بۆ گرنگی پێدانە ئەوێ ناوچەیە و ئەف بەروبوومەی چووکە ما چەندین ساڵە ئەف ناوچەیە تووشی چەندین کێشە و گرفتە بیت لە وەختێ پێگەهشتنە بەروبوومێ وان لە لای حکومەتە هەرێما کوردستانێڤە گرنگی پێ نایەتەدا زۆر سوپاس بۆ تەکات ئازاد
ایمان خان ام دی بسیارین حوالا اکی که گینه جنابی تا با اکی کوتی کلی چی نبید باشه ام دی وگرنه و دف حوالا که دیگه که بسیاره که بید تا آزاد بحثین دید کتن کو حتی وگاوه گرنگی آکری نهاد دان بری از بسیاری درستایی بگهین متا ادگلک بانگشا جنابی تا جیدا من دیدیا دیدار جنابی تا جیدا من دیدیا کو گرنگی و دوری نهاد دان بازنا سی او کو جنابی تا سر کاندید بسیار الویری اوه کی گرنگی و دوری نداره بله وكان بحث أوكريت كاين أوكري أمشين بجين دفرة كورا وشمبيريا پایتخت نوروزه خلکه که هجای تدا های لازم خدمتا باشتر بو خلک آکره هات با کرن بس او پیتوی بو آکره نهات یا کرن لازم حتی نو که آکره اداره که سر بخوی با پیتر خدمتا خلک آکره هات با کرن چه بو نکریه طبعا اكيد او حزب دسالات الفيري و بيتر كو دسالات الفيري هي مفروضه او كربا بس بداخه وحتى نو ك او حزب او خدمته بيتوی بو آکره نهات یا کرن هرچند یعنی امش نوا فتره که درجه امن ناف آکره داینا چند ناحیه و بخوبت گریتن گلک گنده بخوبت گریتن سنولک گلک برفره ناحیه مساحت و ناحیه سکانی و یا زیده بوی امد بینین یعنی گلک خدمته بيتوی بو خلک آکره نهات یا کرن و خلک آکره شایسته هر تشت باشه کویت خدمته آندا اوجی بزانن کو اوجی خلک و کردستان نو مافی سر و حکمته و جوان خیر و خیرات و حکمته اوجی با بهر نبن دا اوجی بشین با آزادی بشین کیشا چاندنی و بروبوم چاندنی حقیقت اول نبس یا آکریپتنیه بس چون کو سنوری و دوری سنوری که داشته برفرهیه که اگجار مازن بخوبت گیری تو خیر و برکت که اگجار زور جیده که اکاسات و صاب سیارت کتن جنابیت چه برنامه هیا بو گرنگیدان و دوری بو کرده چاندنی بله هما بگشته کم بحث بازن سید کین کو او اف بازنه پیتر یعنی گندشینیه هكر ام بحثي بين اوكري بكين سروشتك جلك جاني هاي كو بيجين خدمت بونا هاتي كرن هيك مشاريع سياحي بونا هاتي نفكرن چونكي هر چندك مشاريع باش هبانا بو دوري كو اهتمام سياحي هات باكرن الفيري دو بيتر حتى گنجه ما داشتن يعني بيتر دريفت كاري جيبو گنجا هبيتن خلكك در ودو هت قسطا فيري كتن دو اف بارهتت ویره دو حرکا سیکه دو هبیتن چون که هر چند حرکا سیکه هبیت اکین ده بار آبوری خلک آکره دو باشتر لهتن لامو ام بیشین یعنی پیتویا پروژه باش بو آکره هبن کو او اکشوان پروژه کو او پروژه سیاحی نه هکم بحث لاینه کو بیشین کو عردك زيرين جماعي هاي العام يعني الفي بازناي براست خمساري الويرجي هات يكرن كو حتى جوتياري كود بيجين او بيتوي بو جوتياري جنهات يكرن لو ما خمساري يكل دفوجي پیدا بویا نشیا خل بر همه خمالی بکت خودان اوجی کو دست درجه هاریکاری بدرستاهی بوی نهات یکرن لو ما ایکشون پروژه هندک پروژه تاین کاغ بل پروژه سیادینه تو نشی اس نشد ایمان بجد دچم اس يعني بروجه كيتشكم لا وكي ام بحث دائما ام بحث موازنه عراقيه كاين هكر موازنه عراقيه يو هريم كردستان العفو هكا هر سال بدرستاهی بهتا دانو زیده ببیتن اکید اوه بیتا دی کویتت دی بشک شوی بو اوان مشاريع بیتن جی وكي بوان مشاريع ود اف مشاريع دي كانت خدمته في بازنيدا ام دي ايكش حوالا دجي ورگري هكر ما كي بدا اف سيدا فرمو برای سك جناب تبنياسم و ازيت نبي رابيش بيروجي دا كاميرا كاري خوب بكتن كاك زيروان بله لقوا أكره بشتواني أخو بول بشتواني أخو بو إيمان خاني دياد كان وكو كانديدا لیستا پیمانی جماره 26 و هر واسه هم بشتواني أخو بو لیستا پیمانی دياد كان و به همین ازوشیان خوبه هم بشتواني به لیستی کن بسیار من اول که چه برنامه پروژه هنر بوان در چند زانکوی کو سالانه رجع کوزور در چون زانکوی خلاص دکن و جبلی سر آستا که زانسی بین ادام ازنادن هر واسه چه دلیوید کوری جینه کو بخود دلیوید کوری بگرن اون کاری که بکن بجلی و در چو تمام دست خوش زور سپاس ام دی برسوا کاک زیروانی دی فرمو کاک زیروان دستی تنیشن
بحثی بچنید که کوکاک زیرفان ایکش در چوین ایکیه یعنی الزانکو آخوان بشید وی بشیکو اول تخوینیتن بشتن هوا چه برنامه هیا وکو هف پیمانیا کردستانی وکو ایمان خان بوان کسا اوین در چوین ایکی چونکو سالانه حقیقت سالانه اف کشه هی در چوی ایکی بیتن یه کارکی کتن نت دیفوی در چونه اواوی بخاندی نه دیفوی زحمت اواوی بخاندید همان دم دا کرتی تایبت جی افروکا گلک تشت هاد نقورخ کرن یعنی کرتی تایبت جی او دلیفه بو ایکی وکی کاک زیروانی و غیری وی نما بو کارتی دا بکتن دست خوش بکاک زیروانی که در چوی ایکی بویا براستی بداخوة يعني أو هكو عمل بينين أفغانجا بجمدوه زورودية حتى نوكا أفغانجا يعني صال بصال يتخرجت بنو شوانغانجا جي يعني رجا در چونه یا برزه بس دامزراندن و دلیوا کاری نينا هر يعني هر هكو بيجين نمايا يعني أفغانجا يعني بأميد بن أفغانجا ولا سردستيون تيتا أوفاكرين ولات بيش كفتي أكيد أفغانجا ندوري خوتي داد بين النوشين خزمتك ومازن بوگله خوب بکن بداخوا او پیتوی بوگنجا هیچ نهاتیه کرن گنج مهنده به امید به افریقای شاده خود کتت بریکا خودا و یه برف ولات در و چیتن و یه جانا خود کتت مترسیه دا کوچم کی دریوت کاری بوینین آن هر تعیین نابن وكان بيجين تعيين اكيد يعني لازم البغداد بو هندي كار بكاين كوم تعامله هندي الجلمانك او هر او نك او تعيينات ما هين شمكي افا مواك تعامل جماك وامجي مع خريجه تاين سال بو سال يزيدت بن كو لازم بهنا دامزراندن الحكمه هكر او جنبيتن ام بلكي بيجين ريجاكو تنشي وي هميون افون در تشويد وان پیمانگاه و زانکو تو همی الحکمت دامزرینی بله لازم کرده تایبت دلیوه بو بیت دیار کرن کاری بو بهت دان بله یعنی هکر نو کما اهتمام کرده تایبت دابا دا هزارانه افغانجا خوته دا بینن دا خدمت کن و بس بداخوا او در فد بون نبوینه ام نابجین چونکی چه حکمت الدنیای نین تو همی الحکمت تعیین کی اوان در چو بلکه کارت تایبت ام گشه ببدین و پیشکویتن دا دریفت کاری بوان هبن بله ایمان خان هم ده ایگش حوالن دیوار گرین هم ده واگر نبر خان ما برایس کرم که بله اسمایاس کمالاخین کارن کردستانی بله خیراتنا ایمان خانت کم بله بسیار من بوه پروژین تاین تایبت بوفی سنوری اکره بردارش شیخان چیه؟ بلن که ازیاد نبید بسیار من بو ایمان خانه بله پروژین ین تایبت بوفی سنوری اکره بردارش شیخان چیه؟ بله زور سپاس ایمان خان گشته تا پروژین تاین تایبت آیا تا اتناوا پروگرام خودا تشتکی تایبت هیا بوفی دوری؟ بله گلک جورا سز تندت کام از گلک سر تخو گنجان يعني چونك از بینم يعني تخو گنجان گلک مقدوره ایک شوان پروژه هندك مثلا دانا سلفا سلفت دریوت کاری ما البغداد حتى نكايت هر چند الكردستان جي وقتا که هبون بس هیچ افتشتن نما يعني كلام ما بيجينا ما بهمين ناحيه و گنچ بويا قربانيا عندك سياستا ايك شوان بروجا كل بغداد سلفايت هين كودنا جنجان كوبشن بروجيت بتشيك بخو فاكن وجنش خو تدا ببينتن سلفة زواج مثلا بو جنجان كو اوجي داري فاكا باشا كو هكو بنجيانو هافجينيه بتهاري كاري بواندا بيك بينن اف بروجيت كو جنجا فاكر هذا بيتر اكيد يعني هاش بروجيت منت جرينجن داف من اثر راست زور جان ایمان خان چند گرنگه کل وی بازنه سی او کرسی کن هی رجا کرسی کن کل وی بازنه هی همی بو حزب کاب تنی نچن بو حزب کی بو دو حزب یا بو سه حزب بچن بو یکی کو منافسه بیتکرن منافسه سر چه منافسه سر دابین کرنا جین و جیاره کا شایسته بو گشت تخین خلکی بله الفيجي از بيج ما خلقي خو اكر ود فيتن جيانا هوا يا خوش بيتن ديمقراطيات بيتر برقرار بيتن موافقانه تخارن بيت في الفيري بالانسا هزي بهتا جهرين دست تاك حزبك دون نبيتن از هي في دارمش خلقي خويا اكره
و بردارش و شیخان بچنه سر صندوق دنگدانه دنگ خوب دنه لوانه که دیه سیاسی دا بشت پاشاروش دا پیتر کفتت خدمتان دا چونکه ام هر تأکید هنده منافسه چه بود ایمان منافسه خان چه بیتن هکر ایکی خوب تنی دید بله او دیوکی خوب کرد بس هکر منافسه چه بود دید برجوندی ها خلکی دا بیده اكيد نلامو ام جيت بيجين كومات فيت ام خدمته خلك دفرا بهدينام بشكل عام بكين بله. لازم بالانسا هزي بيتا جهرين وفرح حزبيها بيتن كم فرح حزبيها بيتن دي بيترشت خدمته حوالاتي بكتن لما ام داخازش خلک خود که چنان سر صندوق دنگ دانه دنگ خوب دانه لیست پیمانی دنگ خوب دانه غیر لاین حزبی غیر کاندید کو نو حزب بت او هر حکمی لوی دورت کردن بو اکی کو همی تشت وکو کیفا بینه چنو بله، بیمای اکید. غدر الخلق کی بیده بله کرن. اكيد ادخاله که دا جنابتا گلک آماجه پندید کتن کو دنگ جنی من وید بزانم گرنگی ها دنگ جنی الدف ایمان خانه چیه؟ بله وكما اصلا ام نوفي جينيت ان ام بحث جينيت كاين جن افروكا همي تشتا جن جيانا جن نيفو جيفاكيا ديكا هذا تني آخذنا هون بيتن بريار جيبي لا لازم بريار هبيتن بداخوا يعني بانگش کاندیدا کدان بجیان حزب کدا صفقاتی بدنگ جنه هاد بوکرن وکو هکر انسان بیر الجنه بکتن او کاندید بویا بلا بس هزرت هنده دا کر با کو جنک بویا نه حیوا زکی خود حواندی حتاتی سر دنیای او قوتا هزا خو و صحتا خو همید دتاوی زاروکی حتی سر دنیای کو او درکوید او زاروک جی افروکا رگز میا او می بهت نیر العفو اشنی او بهتن صفقاتی بدنگ جنه بکتن بداخوا لو ما اد بجم هیچ فرقی نینا دنگ جنه و دنگ هكود بيجن ظلامي هر ايكا يعني فرقانينا صار صندوق دنگ دونه ايك دنگ تحت حساب كرن يعني فرقانينا نو بين دنگ جنه و دنگ ظلامي لو مو افروكا جي قبول كرنينينا انسان لازم الرزي الهركسه كي بقريتن جنبي ظلام بيت جنج بيت دون عمر بيتن جهه رزي وتقديرنا دفما وجي قبول كرناس صفقاتي بدنگ هيچ كسي بهدا كرن دمی ما هر هند ما حوالو برادر بیشن دمی تهند ما من بیتن پیوا جنابته و دی ماهی که بزانم و خلقک چوا بشیت از صندوق دنگدانه و آموزگاری جیب گهینی خلقی کو خلقک ابروکت بجیتن به طاقتیه که هی خلق ناشت از صندوق دنگدانه من و جنابته بو خلقک دیار کرد و چون از صندوق دنگدانه تنی او به طاقتیه نین اواتد بجی هزار بک پشتی هنگی دی به طاقت تر لهی بوچی چنکو دنگیته دی بلاش چیتود بیتن تمام دم دا دنگیته هندکی دی بشیتن ابروکوی دنگی ادبرجوندی خود بکار بین هزار نکت تو نچوی تا دنگ ندا بله الفيري از بيجم ورجعك طبعا رجعك اش خلك خو بچنا سر صندوق دنگدانه و بي امت نبن و كوناكو او رحو انتقامش دفون هبيتن كو ام بزار بويناج بريكو او حكمت ماتت تكرن ان ما في مهات يا خورن ام نوش نصر صندوق دنگدانه هكر راستي و بفت ما في بهت دون كرم كان هر نصر صندوق دنگدانه دنگي خو بدنا غير لايه كو او لايه بري هنگي اف ما فندايه هوا و از هر جباری دما و سوپاسیا خلک آکر همیت کم و بردارش و شیخان کو ما کو بیش ما و که بانگش البجارتنه طبعا همی عالم کتیه کاری از جاره کوی دست خوشل همی خلک خود کم من باری کم مزنا های به گوران کاری سر دست دیوان چه بنو چنا سر صندوق دنگدانه و دنگ خودنا او کند صبح بمنا دنگ وان راستقینه البرلمان بغداد و دفاعش مافیان بکن ایمان عبدالرزاق کاندید هفت پیمانی کردستانی جماره 26 البازنا سه آکر شیخان بردارش زور سپاس بوده گوته اف دلیوه دامه ام ویدی دارد گل جنابته انجام بدهید زور سپاس بوده و جاره کدی بخیر هات نوانگن زور سپاس بو هواجی گلی گنجم برایس که این افروکه هاتی نویری و دم خدایمه بینرین برایس زور سپاس بواجی که این بینرین مبون دیدارین بید دا خودی حسکتن ده هفدو بینین دمی بمینی شاه